منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal fajri. Jadi kalau kita waqaf wal fajr, wal fajr, ada ra yang dimatikan karena waqaf, ada getaran pada makhraj ra, fajr. Jadi sesudah jim qalqalah langsung ra yang dimatikan. Wal fajr, fajr, walayalin ashr. Ya mad asli lin baris tanwin jumpa dengan ain, hukumnya izhar. Ashr, ashr, ada getaran ra di akhir, di ujung. Ashr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, 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 wasyaf'i wal watr, wal layli idza yasr, 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 ada ra yang dimatikan di akhir karena waqaf. Wal laili idza yasr, yasr, sin bukan yash tapi yas, yasin, sin, yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika, fi ada ya mati mad asli, dza mad asli, qasamul li, mul baris tanwin jumpa dengan lam idgham bila gunnah, tidak dengung. Qasamul lidzi, di mad asli, hij qalqalah sughra, kemudian diikuti dengan makhraj ra yang dimatikan karena waqaf di akhir. Hijr, hijr, qasamul lidzi hijr. Alam tara, lam mim mati jumpa dengan ta, hukumnya izhar syafawi, tidak dengung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini diwaqaf mad arid lis sukun, kemudian diikuti oleh huruf qalqalah. Di sini qalqalah kubra karena di akhir apabila diwaqaf. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iram mad asli, Iram dzatil imad, imad mad alif disukun dan diikuti oleh dengan huruf qalqalah kubra. Imad, allati, ti mad asli, lam mim mati jumpa dengan ya izhar syafawi. Yukhlaq, laq qalqalah sughra. Lam yukhlaq mithluha, mith bukan mis tapi mith, mith huruf tha. Mithluha, ha mad asli, fil bilad mad arid disukun, dan di akhirnya huruf qalqalah kubra. Ini kebanyakan di dalam surah ini, kebanyakan ada qalqalah kubra di akhir. Wa thamud alladhi, mu mad
asli, alladhi mad asli, ja mad asli, sakhra bil wad, wad mad arid disukun dan diikuti huruf qalqalah. Wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad, wa fir'auna dzil autad, autad mad arid disukun dan qalqalah. Alladzina taghaw fil bilad, alladzi mad asli, fil bilad mad arid disukun diikuti dengan qalqalah kubra. Fa aktharu fiha al fasad, ru mad asli, fi mad asli, fasad mad arid disukun. Fasabba alaihim, mim mati jumpa dengan ra, izhar syafawi tidak dengung. Rabbuka sawta azab, azab, za, aza bukan azza, bukan azza tapi za. Inna nun tasydid tajibul gunnah dengung, tahan bacaan in. Inna rabbaka labil mirsad, mirsad qalqalah di akhir. Fa amma mim tasydid tajibul gunnah dengung, itu ditahan. Insanu nun mati jumpa dengan sin, ikhfa dengung. Sa mad asli, idza mad asli, mab qalqalah sughra, la mad asli, rabbuhu hu masilah qasira, fa akramahu masilah qasira, wa na'amahu juga masilah qasira, fa yaqulu qumat asli, rabbi mad jaiz munfasil, Rabbi akraman, akraman. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul, lewatkan wa na'amahu, ada di situ bukan tempat waqaf. Lam itu bukan tempat waqaf, la waqfu fiyah. Jadi langsung waqaf kalau memang enggak sanggup di fayaqul. Kemudian diwasal fayaqulu rabbi akraman. Wa amma mim tasydid tajibul gunnah dengung. Wa ma mad jaiz munfasil, idza mad asli, mab qalqalah sughra, la mad asli, faqadara alaihi riz zai, zai zaw, rizqahu hu masilah qasirah, fayaqulu qumat asli. Jadi boleh waqaf fayaqul seperti tadi. Rabbi mad jaiz munfasil, ahanan ha mad asli. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan, nan waqaf. Nan nun yang dimatikan kan? Nun dimatikan karena waqaf. Ahanan, kendengung
Tapi bunyi nun, kadar bunyi nun. Karena hana tasdid lah, jadi nada tasdid lah baru nada dengung saboti. Ahanan, ahanan, cukup kadar bunyi nun. N, onan, N cukup. Jangan N. Ahanan. Dan bunyi nun mecut, bunyi nun kan N ya kan. Ahanan. Ya. Kalla mad asli. Balla lam mati jumpa dengan lam yang berharakah, idgham mutamathilain atau mithlain, dua huruf yang sama. Balla, ya, langsung balla. La mad asli tukrimuna, mu mad asli yatim, mad arid lis sukun. Kalla balla tukrimuna al-yatim. Wala taha, la mad asli tahadduna, ha mad lazim kilmi muthaqqal. Itu sama dengan kalimat waladdallin. Tiga wujud, la muthaqqal. Had mukumat ba, tepi lidah dengan geraham huruf dad. Wala tahaddu, lepas, ya. Tidak. Cukat hukumat tepi lidah dengan geraham atas. Dan panjang 3 alif 6 harakah. Du mad asli, ala mad asli, ta'a mad asli, miskin mad arid disukun. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kulu, lu mad asli, natura mad asli, aklal lamma, lal baris tanwin jumpa dengan lam, idgham bila gunnah. Aklal lam, mim tasydid, lam yang kedua dengung. Aklal lamma. Wa tuhibbu, bu mad asli, ma mad asli, hubban, ban baris tanwin jumpa dengan jim, ikhfa, hubban jamma. Ada dengung mim lagi, mim tasydid tajibul gunnah, kan mad iwad, ya. Ma ada mad satu alif. Kalla, la mad jaiz munfasil. Idza mad asli, dukkatil ardu dakkan, kan baris tanwin jumpa dengan dal, ikhfa dengung. Dakkan dakka. Wajaa mad wajib muttasil. Rabbuka wal malaku saffan, dengung ikhfa baris tanwin jumpa dengan sad, saffan saffa. Waji'a mad wajib muttasil. Yauma idzin, dim baris tanwin jumpa dengan ba, iqlab dengung. Yauma idzin, ya, dengung. Bijahan non tasydid tajibul gunnah juga dibaca dengung. Bijahan
يومئذ baris tanwin jumpa dengan ya idgham bi gunnah dengung. Yatadzakkarul nun mati jumpa dengan sin ikhfa dengung. Sa mad asli wa anna nun tasydid tajibul gunnah dengung. An na mad asli lahu dzikra zik kaf ak dzikra, jangan zik, bukan zi tapi dzikra. Yaqulu qumat asli ya mad asli ni mad asli qaddamtu mim mati jumpa dengan ta izhar syafawi. Li hayati ya mad asli. Fa yauma idzil dzil baris tanwin jumpa dengan lam idgham bila gunnah. Lam al asli yu'adzibu 'adzabahu, dza man asli bahu masilah tawilah. Nah ini 3 alif 6 harakah. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hu 3 alif. 3 alif 6 harakah 6 kali. Azabahu, kira-kira demikian. Azabahu ahad, langsung qalqalah kubra. Wala mad asli yu mad asli. Tiqu wa tha mad asli qahu juga maksilah tawilah 3 alif. Nah, sama seperti yang azabahu. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya mad jaiz munfasil. Ayyatuhan nun tasydid tajibul gunnah. Ayyatuhan nafsul qalqalah sughra. Mutmainnah in nun tasydid. Mutmainnah ta. Irji'i ay mad jaiz munfasil ila mad asli rabbiki ra mad asli dhiyatam mim baris tanwin jumpa dengan mim idgham bi gunnah dengung. Radiyatan mardiyah diyah ya tasydid. Radiyatan mardiyah fad qalqalah sughra. Khuli mad asli fi ma asli iba mad asli. Wad qalqalah sughra li mad asli jannun tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد